Shubor nakaslem jong unongsan hima. Nong Aiktian ka Voice of the People Party Dr. Bats Khammerbo. Ulong ba updang ya kajing terwa ke election committee jong ka VPP. Ban penyeng ya kumukertong hak election sitting samoy na Shillong Parliamentary Constituency. Ban long kumbu MP ka Lok Sabha hadian kajing klat no Dr. Ricky AJ Singkon. Dr. Bats Kham ulong belada ka party ka jet yano ki ban mi bujri ya Dr. Ricky kin hap hi ban pentelun ya ke ka bagaseng keladap ban kular ya upat ba haus nam arja apusau ha ka manifesto jong ka seng. Ulapan pauru bah ka election ka dan bet kajing yale hendai ukarmen bada kajing kershan ki pat ba ka seng kan yo jing job yang. Kemunong hikai ulong bu sngotanat ya ka kam hikai hendai ulong bakin hikai ha ki skul baru ki dan ya ka lat bakin la ban hikai wat habalong MP ru. Ulong ru baya menta umpat kwa ban keren jengai syapang kata. Ulong bakaseng kandang yai kular sya upat ba bakanang yai buddian ya ka ILP bat ya ka 8 schedule. Ulong ru bana kalyang jongki Kim Kensting ya ka election bat ong ru bala job lupa hendai ha ka election de ban shimkhya ban yo ya ka jingkersha ni ki pat ba bat ki pat ba ru kinong ki start bat ba shimphang. Kali ya banong kali jingket ke bakia ke ba nagalian jungi kum ke parti ke banyak ban shim hoi ni sebenut sibule ya ke jing klarno jungi Dr. Ricky AJ Singkon brong MP bi jungi klarno tinggal doi te ni happen shim mi senjam pemerintah bang happen ni kan doi ke by election nagalian jonga hi BPDI ka State Election Committee juga PPP kalau recommend ni kerteng juga State Committee ban nongkum kurtong recommend tak dengan by election kapan sarong sen desi te na kalian hi juga te ke ba ngakwa ban ong kurong ba kum ke party la di mangane mo magali itu de menuru kiban mi bujri ya is Dr. Singkon te kawai hi ke bang aku apa nong kolong bang yin happy ban pentulun ya ke ba ing gradep ban kular shop ba house nem arajar arpo sa hak manifesto ujungi kata hi in happen ya budin happen ya three but gaya bang aku apa nong kolong ba kini election di hot election di ben tu ya ni happen ni le but ni kerman pederu bangin job yang di election nak jingkersan jong ki pai ba ni happen ya le ya kata tinggal keren suatu kata hi te nomor ba ni dah happen ya le election tinggal keren palat dia kata kampano ya kata ngan sim ya ka kum ka jingkit kli ke bahwa ke parti kala ibet ya ban sim ya ne benta te ngapan pandemi haga jing tha chung parti kumong upi haga yan juga Voice of People Party te ni long tang ki nong three chung parti te ni hapan pandemi haga jing kata ka jing don kam chung parti te ya ta tinggal priam ngan syukran dia kata mo apa pipet ya ka ni ka kam hi ka ba ni i kata ka kam ben lek ben syakri pai ba hoi ka no bodon kam hoi ka kam hi kai nu ne ke ching sa ka kam ka ba ngastala ba te ngan pit pada kin kulo ban adjust ya ka ni ki atli Nomor ngan supatai bakat kum ke provision hi chong ka ordinance chong ni hu but ka jing but juga parliamentary committee hiru hal organic issue ki no hi ka university ki dan kita kala ya kepada ki la rupan wat ban hi kai wat banong MP ndai ya kata pada mo MP kata kali kira kam jinga ya secret pada nomor ba kemau ipi kam hikai hi jadi keba ngar ma iba tinggal sampai pada kunduan le kayaknya ta kini ki isu kiba laslam kiba kam ya tan ru
kawi ketika tu mau pilaong ketika sepangka each schedule katu ketika kebanyakan ya budin kemudian yang ke parti jungin kena buat ka manifesto jung semar jarap sao par kumia ka ILP ru tingin hap yon baria budin hi katu te ya kata ngi kular hi supaya ba penginang yai budin ngamla benong mangan budin le kum ke parti ngin yai budin ngi kata kan gajing kular jungi siapa pai ba akan lagi election kapan salo kawi galapan long ba ya kata piong ben dan has sendrop per sarkar mo fina ai mata ka jingkren te ngathai kamla ro benno pi house nem arjar ha khandan Manipur ke dan ke BJP, ke ILP, hang ni ke dan ke BJP, ke Meghalaya, kami ke ILP. Mereka yang kami ke ILP, mereka kasih jantia, ke kentian kasih jantia naga, preamble jungka, Bengal Eastern Frontier Regulation ruang tu ke Syaweng penban. Tiang tu gimana bencu kain petang ba, ngimdan hak sarkar, ngindo dan ngimdan hak sarkar, nginyo. Kini gili isu ke ba, ngilap nong ba, ngilahi. Ban ya budin ban ayu wala dai ngim dana sarkar ban wat kamut pada batang pa pidan sarkar ko bangi lama bahkan sulong be te kata kan dia singap jo em ko bekeran dia fi ngam nom ong ke kamar ban ke parlimen ka long karang loy palat ban keren ya kata hende ke bangin le biang supaya ba akhir election ngan bu ya kata ka jingkran hak ta ka nong le ikai ke bangi labu ka manifesto kawa jungsem arajar arkusa ngenda ye tengi katu but ke ba ni kwa ban kita ke jingkura supaya ba kalong bai yakidin chatung I Sir Ricky ibrong MP jungi letno ngin yai tengi kata ngin yai tesa nam ya ka den chat ke jungi ni ba pakar supaya ba kat kebangilan. But kanong rin hijo ka party kalau ka clean politics. But ngiru in ngi siya ibu ita kanong rin hijo ka party ha kapangin umbi pen ya kalaway jong karing bat kacay penri. Katahi ka ba in lejo pai ba. But pai ba hi kat kung gijing pen jong ni hoy ngim kain sting ngim ong ba ngim job. Mo ngi la job lupa ngim ong ngi habi election kadi election. Kabang habat sim kia laga de ganu election teki ni kum laga party wat lada angin mo pengen yang kita ke election lu in hab sim kia ya kata but in yale I ben yo e ke kersan jogi paipa te ngangit skam hi pagi paipa jong ke jela ke jungi ke paipa jong ke shillong parliamentary constituency kilong ki break ki ba start ke sempang Henry ki don kam tang ki nong yalam ki pan yalam hakal di kepada